muri Mbarara City North bitu ekikwete kikatandika 2016 by'okwezi kwa kashatu 2026 omuri Mbarara City nkaba kutandikana na Mbarara City South konka erizoba Mbarara City Council yasharamu kwiza omuri Mbarara City North kandi omwanya ogweyiturumu nirebukona kandi enyuma yanze koko kureba akushenya ubujuru byone bigenda misho bitu abantu batari bamwe na bamwe kuba kureba kanso yirahihi nabo barebka ngo batandika kweshenyera mbene abariye nyuma yanje bariyo nibeshenyera ubuju bwabo bitu aborubajo orwakunuya nga side ya kunuya kanso eriyo neshenya ubuju obwo bitu nyenda kumanyisa omwanya ogo etuemerire abantu aboguza ebyo kurya byenkoko ebyo kurya byente ebyo kurya byenyamisho ho babemba kora ebintu byabo bitu na side ya kuriya abantu abembaho abo kubijirayo babine ebibanda byabo barikora emirimo yabo konkeri izoba bateganisibwa kandi nkoko cyaje kigamba ngo bashaka kubamba rugo mwanyogu bariyo no bashenye ibintu byabo bariyo no bafuruka bitu twatayisaho omwe town clerk umwanya wa Mbarara City North aratushobore ebikugenda misho kandi aratushobore ecyo kiraje nzakora aha muntu ki kandi nibakora aha bintu ki nibashenya ebiju ebiribita rekatumwakire tugire ebyaratugambiriho sebo orya live tayari west wakwakira kare bambenya okay reba hari mu kamera izina ryawe izina nibyo Manji Vianney town clerk North division Vianney twakwakira tayari west kantu antwenda ushobore mutari yo kwari nakureba ekiyo kigendo mission iki kiriyo kigendo mu mission izoba turiyo to implementinga ebrajiro bya government especially trade order omutawuni yitu Mbarara City specifically North division echi exercise cyatandikira izobo mu North division konko mu city yona kikatandika kare kandi ekitandikire okuregirira abo kugira ngo twatwaherize notices abantu bona kureka ngo abatine permission abine za temporary structures abine kiosks kandi abarkorera along the highways anguto kandi umuntu obutari mu mateka ga government kugira ngo bakora ki babihaho kandi twagira ubuteko mu town. First of all omugashogweki no kureka ngo twa regulatinga business activities omutawuni zakoraje nga nabi n'abazimbi byaba byombekire bagira customers kana n'abamana make nabo bazo mu butare nabo bwabo we organize echa kabiri no kureka ngo twakora ki ngo twa physical planning ayo mutawuni abo kugira ngo hatiya no shanga hamwe ngo ko kureba ku turiyo nshenyebi abo kugira ngo hati no road reserve batiro temporary structures leta ukongestion business take up tambara traffic yonka nerete kizubampa abo kugira ngo bakozere iki bo nkabombe kirebe so hati kikugeza gukora no kugira ngo abantu abatararabiro mu kanso kuba guidinga so ntwenda tubaguidinge biye bintu byabo batware mu myanya ya gazetted nko butare abakubasa gukora ki batakubasa kuza mu katare areka ngo yapangisenju yatam business ye abo kuba majiga cyaro ugarpe mutagamwe areka ngo no yakora ki so basically kiturono kireba tukuza kugira ngo ncenye bijibyo nkebi kureka nabo tukushanga mbakora ubwa business zo burya amhanda ababuru kureta ukongeshe ubona tuzakora ki tuzakubuyaho twara gas streets tuza streets ezindi tuza haro twinega na nkeji ntare road bono bukozere ki uburyo mu town ntureka ngo twakora ki twabwikaho twabutereza business yakora ki ekinde kiragiro cya government kituraho so nco turiyo tukora ki implementing kugira ngo turiyo implementing ake kiragiro kanyo town crack ni implementing kiragiro cya government kureka ngo twakora trade order kandi town yitu yakora ki yagumera clean obwire bwone so abantu nintero muranga buryo umwe yakabasa kuba yarebere kiriyo ncubaho arakuke kare areke ngo yayihiramo ibintu byehe yabasa no shiftinga takakozere takizireho akanda akasisikarwa ibintu bye ekinde cyo kwereka muheru ni nshaba waza garka kuteka wa any development omutawuno banzo kirero ko government o city council ku guiding tugambere ngwa ntwenda ho structure kandi ntwenda ho structure eri kushanete kandi ahate kwetagwaho iroko tworeka umwanya ukozere ki ugoshime kwa noza short of that nanchiza kubaho no shanga muheru wakitaho kandi nyenche kare wagira uta twakishenya kandi washisikarwa ki ebintu byone abantu abatine permission abayombekirira igare batine approved plans
ntubashaba mutukiriro mu kanso tureke twabagayidinga mwatunga plans ezibyo mu mateka kandi twatamburana nimwe kwenda nyenshi kare kuturagake twabahika kandi ogiro tukandi nyo plan tinjine kandi obwayombekiro takozere ki otakirire kanso kareka ngo yakora ki yagayidinga mwebare kumpurikiriza kandi anishaba twatanise na kanso turebeke ngo tawunite gitwaje cleaninga yaterereje yatambura misho mwebare munonga ndi kuza kubuze kibuze kindi wagamba nshonga ya road reserve abantu abatuyendo bakora amahanda ogo ahabwenki hatiya mutuye mutakubareba bakoraho abwenki hatiya nibo mwagira ngo barugeho webare munonga kugira ngo twabareba hati aba bantu tuturente ba warning ekiragiro nkigira ngo gumeno okora ki nohereze enforcement notices so turente ba warning bagambira ko kamwaza mu rugo mugendo mwanya ogundi no to mwanya ogo tugur gazetted for that very business bo baguma mbabyeta ki babyete bizana so this time charze mbe kiragiro cyakora ki cyakora umwa gwacu konga kugira ngo batakucumanya buri omwana nacumanya ngwana road reserve na mwanya okutakweta go temporary structures tweta go permanent structures ezishemeye kuba guided by council and physical planning committee kureka ngo niyo ya guidinga ki eta uno kwera atambura muri Mbarara City North turebera abasouth bakugira ngo aba bantu abashenye mbabasa kubahereza obwanya ombutare na emyaye ndije mwe nimwe abambara City North mwetebekanise muta kurebuka abantu aba muza kubatankaye yebare twine gazetted places obutare obutwayikirizi ngo umuntu wena arkwetaga kubata kubasa kupanyisa enjoy akamansho shashara rent azinkai azombutare so obutare obwe buruho mutukiriro mu kanso tuba directing actually abana ningambara tukemutuba zoning eje turengo mu katare business yawe buri yo mu business yakora ki yakora obutare so obutare buruho buri gazetted obutare obunubu hani bwonkwendo shobora first of all twina katare rwe bukona gazetted twina katare akiyanja gazetted twina obutare obundi kai nkokonjeru na hari yakatara kandi so no mundo kubasa kora shikureka ngwananga nawo utakubasa guma mutawo nomu nawo ntubasa ku directinga nozo myanye ndije kozereki erinkana nkeji baharwe nawo noza yitu inakatara kandi nako kariyo so kureka ngo buryo mwana yakora ki yakora umwanya ogwakabasa kora ki kandi kinde kirungi cyeje kindi etawuni erzondi etawuneji ergraded so koreka grade yawe grade level yawe yorho na buri omwe yakabasa kureka ngo yakora ki yakoraho kandi atinde kimuteganise nyenche kareta kabasa kora ki kumuteganise webare mnonga nienda kumayisangu ogu yaba town clerk wa Mbarara City North kandi yaba habona umurebke mwakwatanisa mnonga na kanso kurebuka ngo orembo rwaterera kandi orembo rwagira obuyonjo iwo ariko romuhanda rebuka ngo warugaho kandi yakugira ngo nobasa kufuna omwanya ombutare rebuka ngo wayikirira kanso no wakubana wenda kombeka yikirira kanso ayikwabure kandi ekumanyise ngo kuwa kubasa kutwaza ebintu na Susan Alinomikisa omuri Mbarara.